nibyo ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri bice bitandukanye, nabasuje kandi bahaye ikaze ari nako mbona no kubifuriza kugubwa neza aho muri bice bigiye bitandukanye. Amakuru amaze kumenyekana biravuga ko uyu munsi ku itariki 8 inyeshyamba z'abagize itsinda rya M23 bateguje yuko baraza gushyingura mu mujyi wa Goma. Mu byukuri bamwe mu baturage bavuga ko ngo baba baraguye mu bitero berutse kugabwa muri teritwari ya Masisi. Mu byukuri ibitero bya drone mpuzi igisirikare cya leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, izi nyeshyamba zikaba zarabitangaje ku munsi w'ejo, ariko uku gushyingura mu byukuri bikaba bitavugwaho rumwe, dore ko amakuru yandi aturuka muri bice yabashije kumenyekana avuga ko aba baturage bo muri ibi bice bavuga ko bambuwe imirambo y'ababo ku gahato. Hibazwa impamvu nyamukuru yaba yatumye M23 bakora iki gikorwa cyo kuvana mu byukuri aba bahitanwe n'ibisasu byatewe muri mwe mu myanya ya M23 cyangwa se izi nyeshyamba na drone, bakaba babajya kubashyingura mu byukuri mu mujyi wa Goma kandi babanje no kuberekana ku karubanda. Ibi bikaba biri kwibazwaho na benshi. Ni mu gihe muri teritwari ya Lubero amakuru aturuka yavuga yuko Lubero bakomeje gukora ibikorwa byo kumvikana n'ubuyobozi bwa leta ndetse by'umwihariko inzego za gisirikare, kubera yuko hamaze iminsi humvikana ibikorwa bya bamwe mu barangwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bitavuzweho rumwe. Naho kandi andi makuru amaze kumenyekana ngo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zimaze iminsi zigejeje abasirikare n'ibikoresho mu byukuri mu mujyi muri teritwari ya Uvira. Muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nk'uko byemejwe na raporo y'umuryango w'abibumbye. Abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba ari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bavuga ko batumva impamvu rero mu byukuri hejuru y'ayo makuru haba hategerejwe mu byukuri gufata indi myanzuro. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe na Qatar ndetse n'umuryango umwe bwa Afurika barasabwa guhuza inzira, izi nzira zose mu rwego rwo kugira ngo cyangwa se guhuza amaboko mu rwego rwo kugira ngo bitange umusaruro ndetse no guhagarika mu byukuri izi ntambara zikomeje kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi koko ni nabyo, burya baca umugani ngo abahigi benshi bayobya imbwa uburari. Kumva ngo Qatar, kumva ngo Washington, kumva ngo umuryango umwe bwa Afurika, nabonye ngo hari na gahunda yo kubyutsa ibiganiro byaberaga i Rwanda muri Angola. Nkeka ko nta gisubizo na kimwe gishobora kubonekamo mu gihe hari amatsinda angana atyo y'ibiganiro, dore ko n'aya Nairobi ya kera cyane akigenderwaho. Ibyo byose rero icyitwa barometer cyasabye ko mu byukuri n'itsinda rigari rishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, by'umwihariko aya Washington, basabye ko aya masezerano yakubirwa mu kintu kimwe kugira ngo abashe gutanga umusaruro. Hanyuma rero ibyo byose akaba ari byo tugiye kuba twagarukaho mu byukuri tureba uko byifashe ndetse n'uko bihagaze. Nyuma rero yuko mu byukuri umuryango w'abibumbye ushyize hanze amakuru avuga ko batayo mu byukuri tubabwire uko ukuri nyako kw'aya makuru, ngo umuryango w'abibumbye watangaje yuko batayo ebyiri z'ingabo z'u Rwanda zinjiye kandi zo ku rwego rwa Special Force ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse ngo binjiye banyuze mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 babasha kugera muri Uvira. Ngo aba bakaba ari hagati y'ibihumbi 6 ndetse n'ibihumbi 7 by'abasirikare b'u Rwanda bari muri operation cyangwa se bari cooperatinga ama operation muri iki gice. Ngo rero hakaba mu byukuri ngo hibazwa impamvu ibi byose niba byaramaze kumenyekana mu byukuri byaba bifatwa nk'ibitarabayeho. Ibi bikaba byibazwa na bamwe mu bakongomani bajya mu byukuri batanga ibitekerezo cyangwa se bagaruka kuri iyi ngingo. Hanyuma rero mu byukuri ibi ngibi nubwo byibazwa ngo cyangwa se nanone nubwo ibi byavuzwe nta gisubizo namba kiraboneka nyuma y'uko ibi bitangajwe, dore ko umujyi nka Uvira bivugwa ko ukiri mu maboko ndetse n'ubugenzuzi bw'inyeshyamba za 23. Si ibyo gusa kandi ngo n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikaba bikirimo bigenzurwa rero n'izi nyeshyamba, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice agenda abivuga. Hagendewe rero ku byavuzwe n'umuryango w'abibumbye ngo inyeshyamba za M23 ziracyagenzura ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro byo muri Kivu y'Amajyepfo
ndetse kandi ngo aba basirikare bari ahangaha cyangwa se bari ngaha bakaba barahageze mu rwego rwo gukurikirana ndetse igenzurwa ry'ibi bikorwa nk'uko bitangazwa na Loni ngo AFC M23 irimo kongera kugenzura ibirombe byayo bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo ngo kandi bikabifashwamo n'u Rwanda nk'uko bivugwa n'umuryango w'abibumbye Loni. ngo ibi kandi bikaba byongeye kugaragara nyuma y'uko habayeho n'isubukurwa ry'ibitero bikomeye cyane bikomatanyije hagati y'izi mpande zombi biri kumvikana ahagana muri Warungu, ndetse nanone Kamituga kakaba kamwe mu gace kagiye gashyirwa mu majwi. Uruhande rw'u Rwanda rugahakana aya makuru rukavuga ko ibyo biri gutangazwa atari ukuri, hakwiye ahubwo kubaho gusuzuma ukuri nyakuri hashingiye ku mizi y'ibibazo, aho bashyira mu majwi umutwe wa FDLR, ndetse u Rwanda rugahakana ibyavuzwe byo kohereza izi ngabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rukemeza ko ngo rwaba rwarashe gushyira ingamba z'ubwirinzi kandi zitigeze zirenga imipaka yarwo. Mu ibaruwa yo ku itariki 30 Ukuboza 2025 yanditswe na perezida w'inama y'umuryango w'abibumbye mu kanama gashinzwe umutekano, itsinda ry'impuguke ku kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ryaba ryaragaragaje ko umuryango umwe bw'abaturage ba Kongo cyangwa se icyitwa Alliance Fleuve Congo, mu by'ukuri ngo Alliance Fleuve Congo ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF, ngo wagutse cyane kandi ugakomeza kugenzura uduce twinshi tw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko Loni ibivuga. Ngo izi ngamba zikaba zigamije ko mu by'ukuri hagaragara cyangwa se habaho kwerekana ibikorwa by'izi ngabo binyuze muri uyu mutwe mu gukoresha ndetse no gusoresha gusoresha ndetse no gucukura umutungo w'amabuye y'agaciro mu buryo bwo kuwubona. Raporo ya Loni ngo yabigaragaza ko AFC M23 ikomeje kugenzura uduce duto ducukurwamo amabuye y'agaciro. Ibi kandi ngo bikaba bishimangira cyangwa se bizongera kugaragaza uruhare nyine mu by'ukuri rw'izi nyeshyamba zifatanyije n'iki gihugu. Izo ngabo ziri hagati mu 6 ndetse n'ibihumbi 7, bataliyani ebyiri ngo zikaba zarinjiye rero nk'uko ibyavuzwe ahangaha bikomeza bibisubiramo cyangwa se bigaragara muri iyi nyandiko. Mu magambo make rero umuryango w'abibumbye wavuze ko ngo inyeshyamba za AFC M23 zirimo gukomeza kwigarura amabuye y'agaciro yo muri Kivu y'Amajyepfo ku bufasha bw'u Rwanda. Ni imibaruwa yanditswe ku itariki 30 Ukuboza 2025 igenewe perezida w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye Loni. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni rikurikirana umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ihuriro AFC M23 rifashishwe n'ingabo z'u Rwanda RDF ngo ryaguye cyane kandi rikongera gukomera ku kugenzura ahari y'agaciro y'ingenzi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko iyi raporo ibigaragaza, ngo iyo migambi igamije guha uwo mutwe witwaje intwaro amasoko arambye yo kwinjiza amafaranga binyuze mu bucukuzi ndetse no gusoresha amabuye y'agaciro, kugenzura amabuye y'icyitwa Siriti muri Karehe ndetse na Warungu. Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko AFC M23 ikomeje kugenzura ahacukurwa amabuye azwi nka Siriti, Etane, Tantale ndetse na Tangastene mu duce twa Rumbishi, Numbi ndetse n'aho bita Nyabibwe mu karere ka Karehe. Ku itariki 21 Nzeri 2025 ngo uwo mutwe wafashe n'agace ka Nzibira, ahantu h'ingenzi cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Warungu. Nzibira ni icyambu gikomeye cyo kunyuzamo casterite ndetse n'icyo bita Krota biva mu karere ka Shabunda, cyane cyane mu birombe by'aho bita Nzovu. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zikaba zemeza ko iri fatwa ry'uduce ryahinduye cyane ishusho y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo, hafi 1/2 cy'umusaruro wa casterite ndetse na Krota, ndetse hejuru y'ibi bibiri bya gatatu by'umusaruro w'icyo bita Wolfram cyangwa se Wolfram. Ubu bivugwa ko biva mu bice bigenzurwa na AFC M23. ngo zahabu hagati y'uturere tugenzurwa na leta ndetse n'udufashwa n'inyeshyamba, nubwo ubucukuzi bwinshi bwa zahabu bukiri mu turere twa Shabunda bukagaragaraho bita Mwenga ndetse bukongera kugaragaraho bita Fizi, tugenzurwa n'ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za guverinoma zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo
ngo hari nibura ibibanza bitatu bikomeye by'ubucukuzi bw'amabuye ya zahabu byaguye cyangwa se byafashwe n'inyeshyamba za M23 bigatera impungenge. Aho harimo ahacukurwa zahabu ku buryo bwa gakondo aho bita Ruhihi, ni muri teritwari ya Kabare, mine nini ya Twangiza ahangani muri Mwenga, ndetse n'ahacukurwa ku buryo buciritse hafi y'aho bita Ikalembo muri Walungu. Ruhihi, AFC M23 ngo ifite ubushobozi busesuye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu aho bita Ruhihi. Ubucukuzi bwa zahabu i Ruhihi ngo bwiyongereye cyane nyuma yo kuvumburwa kwa hari zahabu nyinshi ku kibanza cyo bita Romera muri Mutarama cyangwa se mu kwezi kwa mbere 2025. Amafoto yafashwe na satellite y'umuryango w'abibumbye agaragaza ko ibikorwa byahise byaguka cyane, hubakwa n'ibikorwa remezo bishya bigaragaza yuko urwego rwo gucukura amabuye hano rwatejwe imbere. Amakuru aturuka ku baturage avuga ko mu gihe cya mbere cya 2025 abarenga 5,000 bacukuraga zahabu mu buryo bwa gakondo, bacukura ibyobo byinshi cyane. AFC M23 imaze gufata ngo aka gace hagati muri Gashyantare yashyizeho ubuyobozi bwayo isimbuza inzego za leta, biro by'ubucukuzi igenzurwa ndetse biragenzurwa n'uwo mutwe. Nivuga ngo ibiro by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikaba bigenzurwa n'izi nyeshyamba nk'uko bitangazwa. Hashyizweho ngo umusoro wa 30%. Amakuru aturuka ku baturage avuga ko hashyizweho umusoro wa 30% ku giciro cya zahabu igurishwa isoka mu kirombe, hiyongeraho n'andi mafaranga yakwa abacuruzi, abatwara amabuye ndetse n'abayacukura. Ku itariki 30 Kanama 2025 ngo AFC M23 yahagaritse by'agateganyo ubucukuzi aho bita Iromera, ivuga ko hari amakimbirane aterwa n'ubucukuzi budakurikiza amategeko n'imyitwarire yayo yo kwigarura umutungo w'abaturage. Kudashyira mu bikorwa vuba gahunda yo gusubukura ubucukuzi hashingiye ku kwandikisha ubucukuzi byateje ngo impungenge ku uwo mutwe ushobora kuba uri gutera ubucukuzi bugezweho bugenzurwa nawo ubwawo cyangwa se ari byo bashaka gushyiraho. Mine yaho bita Twangiza ngo nayo iri mu maboko ya AFC M23 cyangwa se mining. Ubucukuzi bwa muri aka gace ntabwo ari mine, ni mining. Ku itariki 8 Gicurasi 2025 AFC M23 ngo yafashe agace gacucugurwamo amabuye y'agaciro zahabu nini cyane cyangwa se mu by'ukuri igice kinini cyane kirimo amabuye mu bwoko bwa zahabu aho bita Twangiza, hani muri shoferu ya Ruhinja muri teritwari ya Mwenga. Akaba hariyo sosiyete yitwa Twangiza Mining SA. Nubwo kohereza zahabu ngo hanze byari byarahagaze umwaka wabanje, iki gice gicukurwamo amabuye y'agaciro gifite agaciro gakomeye cyane kuko ariho honyine muri Kivu hafite ibikoresho bikomeye byo gutunganya zahabu ku kigero gishimishije. Amafoto ya satellite agaragaza ko hagati ya Gicurasi no kuva mu kwezi kwa gatanu ndetse na Nzeri mu kwezi kwa 9 2025 ngo hagaragaye ibikorwa byinshi birimo gusana imihanda n'ibikorwa remezo. Hagaragaye imodoka nini zirenga 10 zikoreshwa mu mirimo iremereye nk'uko bigaragara. Tariki 15 ndetse na tariki 23 Ukwakira ingabo za FARDC ngo zarabashije kugaba ibitero by'indege zigamije kubuza ubwo bucukuzi bw'amabuye kongera gukora cyangwa se gukomeza gukora. Abangiza ibirimo amashanyarazi, basenya ibigega bya lisanse ndetse n'igice cy'uruganda gitunganya zahabu. Mu itangazo ryayo Twangiza Mining SA ngo yahise ivuga ko AFC M23 yakoze isahurwa n'isenwa rikomeye ry'ibikoresho n'ibidukikije, ikanashinja ngo u Rwanda gutanga ubufasha bufatika kuri iki gikorwa. Colonel Nenga, umuyobozi wa AFC M23, yahakanye ibi birego avuga ko icyo gice gicukurwamo amabuye y'agaciro kitari gukora kandi ko uwo mutwe udafite ubumenyi n'ibikoresho byo gukoresha ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'inganda zijyanye n'amabuye y'agaciro. Inkunga ya gisirikare ngo yaba ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo isoza ivuga ko inkunga ya gisirikare ya AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda ngo ikomeje kugera ku bice bigenzurwa n'icyo bita MRDP twirwaneho, umutwe ugaragara mu misozi itandukanye igaragaramo abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse ngo hani mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo nubwo hari igitutu gituruka ku ngabo za FARDC, iz'u Burundi FDNB ndetse n'imitwe ngo irimo Wazalendo.
kuva mu mpera za Mata mu kwezi kwa 2025 ngo haje kugaragara ingendo z'ingabo mu duce dutandukanye nka Kamanyora, Katogota, Nyangezi, Ruhinja ndetse naho bita Kaziba, harimo n'imirongo yinjiriye mu gihugu ivuye mu Rwanda nk'uko bivugwa. Iyi raporo ikomeza ivuga ko ngo impuguke za Loni zivuga ko ifatwa rya Nzibira, Runtukuru, Shurwe ndetse naho bita Rubimbi hagati muri Nzeri mu kwezi kwa 9 ndetse no Kwakira bigaragaza ingamba zo kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi n'ubucuruzi bw'amabuye hagati ya Warungu, Shabunda ndetse na Mwenga ndetse n'imihanda n'indege nto zikoreshwa mu gutwara aya mabuye. Nubwo bimeze bityo, ihuriro rya FARDC, Wazalendo na FDNB riracyabasha guhagarika imbaraga z'inyeshyamba mu bice byinshi, cyane cyane mu kibaya cya Ruzizi aho kugera Uvira byaburijwemo. Aya makuru rero mu by'ukuri ashingiye kuri raporo yo ku itariki 30 z'ukwezi k'Ukuboza 2025 yagejejwe mu ibaruwa kuri perezida w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, avuga ko AFC M23 ikomeje kwigarura ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro ndetse no kwigarura aya mabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ngo iri kubifashwamo n'u Rwanda. U Rwanda nyine rukaba rwarashinjijwe nanone muri iyi raporo, dore ko atari ku nshuro ya mbere u Rwanda rushinjijwe muri raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye kugaragara bakora ibi bikorwa nk'uko byagaragaye cyangwa se byavuzwe hano muri utu duce. Mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se mu makuru yagiye ahabona ku karubanda nyine, ku munsi w'ejo nibwo byavuzwe, byari ku itariki 7 kwa gatatu, bimenyeshwa abaturage ndetse n'isi yose. Ni ibyavuzwe n'inyeshyamba za AFC M23. Mu by'ukuri murabizi ko mu minsi yashize habaye ibitero bikomeye cyane byavuzwe muri teritwari ya Masisi, bikaba bivugwa ko rero mu by'ukuri byakozwe ku itariki 3 Mutarama 2026 cyangwa se ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere turimo k'uyu mwaka mushyashya twongeye kwinjiramo. Inyeshyamba za AFC M23 rero mu by'ukuri zikaba zakoze ibisa n'ibitari kuvugwaho rumwe, kubera yuko abaturage mu by'ukuri bo muri teritwari ya Masisi ngo bagaragaje ukutabyishimira. Katurebe uko bimeze. Muri Kivu y'Amajyepfo, M23 yatangaje ko ku munsi w'ejo yatangaje ko uyu munsi tariki 8 iza gushyingura ku mugaragaro abantu baguye mu gitero cy'Imasisi, ndetse ngo ibi bikorwa bikaza kubera mu mujyi wa Goma. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 ubarizwa muri AFC waje gutangaza ko kuwa 4 none magingo ya tariki 8 Mutarama 2026 hateganyijwe igikorwa cy'ishyingurwa ry'abantu 8 ngo biciwe mu gitero cy'indege nto itagira umudereve izwi nka drone, ngo kandi yo mu bwoko bw'ubwiyahuzi ya kamikaze. Bivuga ko yoherejwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, nk'uko aya makuru aturuka ku ruhande rw'inyeshyamba abivuga. Ngo cyagabwe ku kigo cya gisirikare cy'uyu mutwe kiri rwagati muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko aya makuru akomeza abivuga, ngo imirambo yabo bapfuye izabanza gushyingurwa ku mugaragaro kuri stade y'ubumwe, Stade de la Unité Igoma. No uvuga ngo bavuga ngo izabanza gushyingurwa, no uvuga ngo bafite gahunda yuko mu by'ukuri uyu munsi kuri stade, mbere yuko abantu bashyingurwa, baza kubanza gucishwa muri stade nyine, bo bakaba bavuga ko ari mu rwego rwo kubaha icyubahiro nk'uko bigaragazwa n'izi nyeshyamba. Mu by'ukuri nk'uko aya makuru akomeza bivuga, imbere ngo biraza kubera imbere y'abayobozi bakuru ba AFC M23 ndetse n'imiryango y'ababuze ababo, mbere yo kujyanwa gushyingurwa mu marimbi ari mu nkengero z'umujyi wa Goma, atigeze atangazwa kugeza uyu munsi. Icyakora amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi avuga ko ngo irishyirwa mu bikorwa ry'iki gikorwa riza kubera muri stade ya Goma ngo ntabwo ryigeze ryishimirwa mu by'ukuri na bamwe mu bagize imiryango y'ababuze ababo, ngo nta nubwo babishyigikiye. Bavuga ko ngo imirambo yajyanwe Igoma mu by'ukuri n'inyeshyamba za M23 ngo batabanje kubisabirwa cyangwa se ngo batange uburenganzira bwabo. Ni ukuvuga bene bantu cyangwa se abangaba ba nyiri abitabye Imana bakavuga ko izi nyeshyamba za M23 nubwo zigiye gukora iki gikorwa ngo zitigeze zibagisha inama kandi cyangwa se ngo zibabaze. Igikorwa kigayitse cyane.
nyuma y'iyo manuka ikomeye rero nk'uko amakuru aturuka muri bica bivuga ngo ku wa gatandatu ubwo byari tariki 3 Mutarama 2026 nibwo igitero cyo mu kirere cyavuzwe ngo cyakozwe n'ingabo za FARDC cyari kigamije kurasa ibirindiro bya FC23 buri muri centre ya Masisi centre ngo cyavangiye kigwa ku nyubako icumbikiye umuryango mpuzamahanga wita ku bana ngo icyo bita World Child. Icyo gitero ngo cyahitanye abantu benshi harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, abandi barakomereka bikomeye, aho bamwe muri bo ngo bagikomeje kwitabwaho n'abaganga. Nyuma y'iyo mpanuka ikomeye yabereye Masisi centre, bamwe mu batware ndetse n'abayobozi b'imiryango yo muri ako gace ngo bagaragaje kwamagana icyo gikorwa, bagifata nk'igikorwa cy'ubunyamaswa, banasaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo ababigizemo uruhare bagenzurwe imbere y'ubutabera. Byongeye kandi intambara ihanganishije ingabo za leta ya Congo FARDC n'inyeshyamba za M23 ikomeje guteza igihombo gikomeye mu baturage b'abasivile by'umwihariko mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano hagati y'impande zombi ivuna umuheha ikiyongeza undi, cyangwa se ibintu bimaze gukara cyane dukurikije amakuru aturuka muri ibyo bice. Nubwo bimeze gutyo rero mu bice AFC M23 igenzura, Rubero naho ntabwo byari byifashe neza hagati ya guverinoma n'abaturage, ariko bikaba byavuzwe ko ari ibintu bigiye kugenzurwa kandi bigashyirwaho akadomo, bigizwemo uruhare n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Somo Kakure. Abenshi mu baturage bo muri Rubero ngo mu by'ukuri nyuma y'uko hari igikorwa cyari kigamije gushaka amahoro muri aka gace mu gukorana neza n'inzego z'ubuyobozi, bakaba rero ku munsi w'ejo ku wa gatatu tariki 7 barihaye akaruhuko mu bikorwa rusange by'abaturage, abenshi ngo bakaba barabyubahirije. Ubuyobozi rero bukaba bwashimye izi mbaraga abaturage bashyizemo ku munsi w'ejo ku wa gatatu tariki 7 Mutarama. Ni mu by'ukuri ngo rero kubw'izo mpamvu ubuyobozi bw'intara muri aka gace bukaba bwemeye yuko mu by'ukuri bugomba kuganira n'abaturage ahangaha muri ibi bice. Perezida wa Societe Civile aha muri Rubero Centre Bwana Jackson Mumbele yatangaje ko hateganyijwe inama igomba guhuza Societe Civile n'ubuyobozi bw'akarere. Mu by'ukuri kandi ibi bikaba n'ubuyobozi bw'akarere hagamije gusuzuma ibyifuzo bikubiye muri iki gikorwa cyangwa se muri memorandum nk'uko bivugwa, yashyikirijwe ubuyobozi ku wa 2 tariki 3 Mutarama 2026. Nyuma y'inama hemejwe ko ibikorwa bisubukurwa guhera kuri wa 4 rwose. Ibikorwa biraza ko byasubukuwe mu gihe hategerejwe izindi ngamba zishobora gufatirwa mu nama iteganyijwe kubera ibeni hagati ya Societe Civile ndetse na guverineri cyangwa se n'ubuyobozi bw'intara ahangaha rwose, ngo bikaba mu by'ukuri bitegerejwe ko biza gukorwa ni mu buyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati abaturage bo mu mujyi wa Rubero n'utundi duce tuwukikije bubahirije aya mabwiriza. Turashimira abaturage bose basobanukiwe impamvu y'iki gikorwa. Turashimira kandi guverineri wa gisirikare Kivu y'Amajyaruguru wakiriye neza ibitekerezo byacu. Hari ingamba zimaze gufatwa kandi zizatangira gushyirwa mu bikorwa mu minsi mike iri imbere. Nibyo twahagaritse ibikorwa kandi turi ababyeyi tuzi neza imibereho igoye abaturage barimo. Niyo mpamvu dusaba ibyiciro byose by'abaturage gusubukura imirimo, ariko bigakomeza kubaho ibikorwa by'imirimo, ariko abaturage nabo bagakomeza kuba maso ku byemezo n'ingamba zizakomeza gufatwa mu gihe kiri imbere nk'uko byavuzwe haraguru. Kuri ruhande rwe Colonel Kiwewa Mitera Ale, umuyobozi w'akarere ka Rubero, yijeje Societe Civile ko ubuyobozi buzakomeza gufata ingamba zikenewe. Anatangaza ko guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru azahamagaza mu minsi iri imbere abahagarariye ibyiciro bitandukanye by'abaturage kugira ngo baganire kuri iki kibazo. Aragira ati niba turi abayobozi b'akarere uyu munsi ni ukubera ko hari abaturage, bityo rero igihe cyose havutse ikibazo inshingano zacu ni ugushakira umuti iki kibazo. Turasaba abaturage gukomeza kugira icyizere ubuyobozi bw'akarere bw'intara ndetse na leta nkuru. Ibi rero ni ibyavuzwe ahangaha muri Rubero, bigarukaho nyine cyangwa se byinshi byagarutsweho nanone. Ngira ngo murabyiyumviye uko bizari byifashe hagati y'abaturage, Societe Civile ndetse n'ubuyobozi bwa gisirikare buri muri aka gace mu bikorwa byo guhanduringa ndetse no guhagarika ikibazo
gikomeje kuranganga. Babwiye rero ibigomba kubera mu mujyi wa Goma kuri uyu munsi bitegerejwe na benshi ndetse n'uburyo biza gukorwamo, ariko kandi byamaganwe na bamwe mu baturage. Babwiye kandi raporo y'umuryango w'abibumbye icyo iri kuvuga ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'ibikorwa ngo zaba ziri gukora n'ibyo iri gushinjwa, ndetse n'icyo abaturage bafiteho impungenge cyangwa se ikibateye kwibaza. Ibyo byose maze kuba nabigutangariza no kuri izi mikoro za Region Info. Ari nayo mpamvu nkubwira nti niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone, bikore nyaboneka kuri iyo buto itukura, turusheho kugenda tubana. Ku muntu utarakanda subscribe ku Mubano Plus, nawe mu bizukora nyarukira bikore. Hanyuma ndababwira nti rero muze kugira umunsi mwiza, muze kuryoherwa n'ibihe murimo bigiye bitandukanye. Abo bitameze neza nabo mu by'ukuri turabihanganisha. Turasura mu masaha ari imbere turira n'ibindi babigezweho hano kuri Region Info. Nge ndi Bosco Mutaramo cyane. Ciao ciao, hasta la vista.